Machogu versus Simba ningo oraisa goiketabe onyore Simba na Machogu ningo kwa asabono iga munando chenje aki Simba mbuyara sengenje kulingana emiaka of course oburai no buya emiaka nero ngotaminiere karo mundu wasiro soburai emiaka nene guikaga gotiga ebinde no tigira onde nera onde abwatero muno muro yasoire Simba is a young man okorra maya ngotoire muna nanga 5000 dipasa licho mwana yeah 5000 ndiye pasa nangeta na ende bono ndo jenga asebono bakamo ekura tinda je birengere linga monto anye mwa baraje bakuru matona maoni anga kinga kibagoje lakini asebono iga abo megede edition ya na igo irabalende tara so asmati yangi irabalende tari asmati yangi bono asmati yangi nabonda mwakere kivinabu lakini matiene mwakere kensema ya lakini bono togoteba iga ekero mwana mino karoro mwana onabe ntakana nabe kerema noyo igonga togotiga mwana ogikoro mumbande nga no muyabu oyo igeke makiana giona gosibia okerende oketatere mama miekara kikebo mwana igomati yangi minto nere nuzo mwanjete twale ko advice na ba minda bana ki oyo Simba muna ko tana ki 2027 ya ise konyora nga matianga nyore frag beara ni bali miyo geta mwake igona wanere bilenge bya mbiri bobe asenge jawa tanga ise konyore frag beara frag anero bate bandere yubo raisi babo ronde gashagwa babo Kalonzo babo natembea wamempea omoyo hiyo nabo ifakiti nabara akora ma ya senge njasiro mwana omwabo unoliga nogani Simba rati ajo ni matiangi baberamu nabonko gania yasenge nchekero ago joini siasa yaro no mujaso muri sana siasa nengie na siasa nembe asabono iga siasa nabokoranga abantu ambaliamo by the end of kumunana kogenda ochenyo bara amu na ndo kumina kia abantu abatuwa kaire mbali bayetaine kumbe bagoita na somunuga akiba kikaguraria babamo baragiramo abantu kumia nintu torenza abantu bataka tona kurungaye igombe gete reflector yango obete reflector ya muntu gete bono no need go ntubune bitobeke igotobeke nkoro asomo yo ngamuntu gete rote de mia kwa mia maambie ngo mwira bale baigwane ayoti gale kore roro bosa. Mimi naitwa Geoffrey Salama. Mimi naitwa Geoffrey Emmanuel. Treasurer wa Daraja Mbili main stage. Treasurer. Wewe ndio mwenye pesa. Lakini ni receipt tunaweka sio pesa. Ni receipt. Squeeze atuweke pesa. Record zone. Wewe ni mpigaji kura kwa eneo gani ya constituency? Kitutu Chache South. Kitutu Chache South. Nani 2027 Lumumba ama Kibagendi? 2027 tunarudisha Maubi. Andrew Mokaya Maubi daktari. Si hao wawili. Hao wawili wamesha serve sasa. Hiyo mwingine ni anakuja. Okay. Ukifika kwa ballot upate Simba na Machogu utapea nani? Mimi kawaida nitampea Simba Arati. Kwa nini? Tayari ameshanijengea shedi hapa. Naona anapeana bursaries. Na amenunua tractors. Nataka kufungua mabarabara hata ingawa iko kati huko Bomachoge na Bobasi, ikimaliza itakuja hapa. Sasa mimi ndampatia amalize kazi. Amalize kazi yake? Amalize kazi yake. Okay. Nongani Simba sasa matiangi? Simba ine choice ya kila muntu rawate. Uko gani kwane kara sora rombuya. Atasoeti bado mbuya na wata independent decisions na bako make independent decision akole kintu kiriyo sasa ite tinkumo betereri na ngita kombetereri iko kumukua na njengo rokweli kiarasa no gotoke stage ongotoka Daraja Mbili main stage uraiketebe onyale Simba Arati na Machogu ningo gwakire kura Machogu gwakire kura aseki njo Simba okene ngeyo twarorera akorire okay korwa eto bugabana gasi ya no koigwa murabanya korwa ne town manga akorwa ni matiangi akora kwani ubu president yako boli wasine gabana nje ngota one time twagira bagaka chikura balete change town ya ito biamono sana binde vinge toroche bire town ne byo mugaba no mukora akorete James Ongwae Simba one time aya nogani Simba jo ni matiangi atamo joineti au yani no ntake kurape matiangi nero mugusito toroche nero tote tarusie nkabie goroguruto oto chandire rosa ya mabute toko begera siringi 300 bono turata konya Simba tari ko join matiangi yani tote tandaka chikura chiriawa ta abugete Machogu chinyinge tote tandaka ne chikura chinyinge bad ese ngenjo ya Fred Matiangi intu yani no torasi Matiangi yani nakoraki Matiangi to wagara chikura ese ngenjo twanya na sikiremon onya ta konyara ko support Matiangi bono na atigira niko bolio bogabana now
Ayole tutamos one time wata. One time. Matiang'i atabeti atabe na kiokora. Onde bwansi gotatiga Ruto. Egento kioko onde bwansi gotatiga Ruto. Kibara join batebere ne Matiang'i atabe basupport omonto mung'aora arusi Ruto. Onyara to gwakire kura. Na ba onde bwansi. Onde bwansi. Genda kana na one time. Korwa yemo mpaka 10. Ile ngora basukobekira Ruto. Korwa yemo mpaka 10. Tingo mwe 0. Zero. Azeki. Atingo mwakura. Biyole ndu. Buyanda kabisa. Maleta na kiokoro. Koro kwa Alexander Makori. Alexander Makori. Ayo mukaji yo constituency ki. Jende Nyaribari Church. Nyaribari Church. Siana na ngokolera daraja mbili. Okay. Now, uraika sete banyole machugu na Simba ningo gwakire kurai. Gente getangani machogu na achiete serikali. Kera achiete serikali. Akaba education akaragera kuruo oiranira park koborie kerogeke maega aronere na ete machogu na abekere teria ekaya lakini bono igo monto nyonga arenge gosoa esera inia nyonga na bwana to komo ekura ase bono iga igo onyonga gagosoa utampigia kura ngo ekura onyonga ngo ekura onyonga nero ra rusimbe kerogo tari machogu asironga asata dengo se machogu oro machogu ta ko rusimba simba bado nero ko irana igonye Matiang'i ategete Simba soke arete onyonga hai wangasire tonga abana na noga ni Simba ajo ni Matiang'i ine choice ya karanje komo joini akini nje karona ale birengara bya Simba ateba ngaera no ale serikali one turaganye riria punge gocha kubunwa na rito kumanya umusimamo Simba umusimamo waenga yale bado na ala ase Ruto osala ase Matiang'i ase bono iga is area to make decision na jama leta ngoro Dalmas mbata maswali makega nayo kubuli okay mbolia now ase balo turekonyole Simba na machogu ngoko njaboni ganyole Simba na machogu ongwakira machogu kweli ase ngeje sababu mbwata chitalinke okay gente getangani machogwa oikirango mugusio tabire ngama no mugusio isaniro kugamba so muntu obwatiro mugusi nanje nabonda amwe ndamo amasikana sengenje nje no manyana no mugusi okay lebona togenderali Simba so Matiang'i ngosati garasali Simba ari gutwara masikani ari asale ni garaire tigaruo mapema mbuya aso Matiang'i tubwatira na muno mugusi egero mugusi to tware sauti yemo na ntu nari to koigwekana ari goro obuya bwa Simba gocha Matiang'i mboro okay obuya bwa Simba gocha Matiang'i mbolinga twarolekane muno mugusi nturamo twabwatiranira amo muno mugusi onde tayo gutarira kiraba gusi twabera amo twansiamo okay ikoro ku Joseph Okero toali okay na kubuli na ki bagwikise ballot onyole Simba na machogu ngoko bona unere maega kesenge nyitorochi ndoraikor lakini ndase bona ega nonye Simba italimo bitalibo aya Matiang'i tali na Simba mugani boni ga Simba bakolega samo na Matiang'i yani ne kinegendo garoge itangasa kabisa ngonye ne kero mundu gusina igweta bagusito beamo elinde omugusi omindo gosento nyara komoa obora yobo mate angote inje kurukale bono gona kaire omundu kuruku ngana raira asengenje obora yobo racha Nyanza tali ngaraira alengo muya lakini na kamo sengenje obora yobo sembo che Nyanza ngonye na kaire raira ino obora yobo Nyanza ngera garati ya Matiang'i bono nare gosaba ngonye ne kunyarekana Simba abe na Matiang'i bakole gasi ya muna inde nare gosaba gusingonyo mugusita ya se Matiang'i taba ise kona korama gosona gukwana ne mic kabisa kudakorama isi kibira chinde era kira maitari komwa lakini Simba nkoro maarufu abwatira ndi buna maito gokwana ale gwanja burunga ba muna Matiang'i nabo kwari gocha konyoanga chi point injira aramenta ase Matiang'i talivo ga kimana ale gwanja burunga ngonye no ensema yo kama okwa kama tigawe no kama kwa gintano kwa neri kondo akamega ikasi kitibache ale kwe bache ikesta ikete nande tikangote inga abantu bali mbatakire bawa keno Matiang'i simi gosoba mulikire message ngaye ngamotole ngamotole tigana kukwana mangana manga ebono tigatora kama kucha bamindo na bondo chego biyoro mugaga yande zengoro kumukwa
Jengo Kwelija Monyanja. Okay. Director. Nje mbwata mangana maketo maswali ngobo randomly. Komanyangi kega saine. Na kuboli na ki uragese balo tonyo le macho kuna Simba ningo wagara. Simba. Aseki. Asenge ncho Simba. Nabonda mwakere kura. Kolengana ne miaka yaye. Miaka. Na kolengana buna gokore bintu byaye. Bintu kebi. Twatweresa to understand. Kolengana buna ipasari naye bagabuya. Ipasari naye bagabuya. Kubwa matuko onsi ali nabeire nabaraya babonsi. Macho aseki wata bekenene emiaka. Tari miaka yoka. Macho kuna egwe meremo. Tindo chiko sena yakorete buya. Tindo chinga na nyagendere tie mireme ye buya. Taige tiko irigereri nono mugusigo se skuru ende yonsi torenga okorire. Bole rena ngubule maswali makega random litnego tego chikonde. Toi kuna kia mangana koraki ali ground ye. Basi swali tangalia neneri. Oranyora macho kuna Simba se balo tingo wakere kura. Macho gongo ekura yani. Simba aje ni matiango sta genda smatiango. Taba sako genda pita roka no kabisa. Aseki. Au binta oroke tiye bibe. Mugusita nya gokoru jongeria akorere to mwanonde. Abere asare boniga. Igo aga gokora Nairobi. Ari Nairobi. Akanye sukuma yayo. Aseki support macho. Macho kuno mogaka na rocho borai bwai. Nagikoro kwa maliet. Malieta togo bana kidogo. Okay, sawa kwa ngumbo hiyo. Now, bono na kubuli macho gose Simba. Onde byansi okopinga Simba nare kwagere kura. We. Simba assessment yango sati gara sal. Asa kobero ino gochora kwaye.